Men Abdurahmanov Nuridin, nomer 46 Jollar Teylөө mekemesinde işleyemін. Hazır 198'den başlap jolda iki çekesini profilировка kılıp asfalt çekelerin jawap buzulmaslık üçün. Jawap oşol işlerdi kılıp kelatabız. Mamleketimiz da jakşı, önügüş var bizde hazır. Жаңа техникаларды беріп отат. Ушул айлыктар ham убагында болуп атат. Кемчилдик жок. 198 километрден баштап 105 километрге чейин жолдун эки чекесин оңдоп, түздөп, чукур чакырын жаап, асфальт чекелерин жаап,